Charles Cheriot Keter niwe minista wa mbere gutiga wira ari na matanya ma kuingira uteti-ini hindi ya githurano kinene kia mweri wa kanana, na maitho make marongoreirie giturwa kia ugavana kaunti-ini ya Kericho. Keter amurirwo ari ta minista wa hinya wa kuthika ni President Uhuru Kenyatta mwaka wa 2015, giturwa kiria aranyitiriire nginya mweri wa 10 mwaka muthiru, riria atwarirwo ministry-ini ya utamburukia wa mahinya, na augite ati thutha wa miaka 7 ndangirira uria aratungateire muingi. During my tenure, tremendous increase electricity access over 75% was realized. Minista wa maguta John Munyes na murunawe wa wonjoria Aden Mohamed onao ni maingirire ithabu-ini ria aria matigire wira ndundu-ini ya minista. Munyes agietha giturwa kia ugavana kaunti-ini ya Turkana, nake Mohamed arongoreirie gutuika gavana kaunti-ini ya Mandera. There is need for a leader in Turkana who will get Turkana back to its own track. With that kind of money, we can change Turkana. Nataka kuwatumikia watu wa Mandera kama governor wao kuanzia 2022. Hamwe na maabithaa angi a thirikari aria maniriire gutiga wira ni CAS Ken Obura uria uretha giti kia ugavana kaunti-ini ya Githumo, CAS Gideon Mung'aro agitanya gutuika gavana wa Kilifi, CAS Hassan Nur Hassan agietha gutuika gavana wa Mandera, CAS Mumina Bonaya uria urenda gutuika murugamiriri wa atumia kaunti-ini ya Isiolo, Patrick Ntutu akienda gutuika gavana wa Narok, makiingira ithabu-ini ria CAS aria matigire wira hau gabere, aria ni Joseph Boynet wa Vinyandeti na John Mosonik, othe aria maretha iturwa cia ugavana kaunti-ini cia Elgeyo Marakwet, Machakos na Bomet mutaratara-ini ucio. What we need is exceptional visionary leadership, and that is why I am pledging to Kilifi. Under the President's leadership, the government has achieved unmatched milestones, and I have no doubt that a lot more will be achieved in future. Kuringana na irua riria ririgite kurekererio ni munene wa utungata wa muingi Joseph Kinyua, mabithaa a thirikari mabatie gutia watho uria utariria ati ni nginyagia mundu wothe uria urenda giturwa gia kiuteti atige wira gukinyeria tariki 9 mweri uyu, na murugamo uyu ni wirigite kureganwo naguo igoti-ini ria aruti a wira, no igoti ria gucokia cira riko ni riheanire itua ria gukindira ati kuna ihinda riu ritigucenjio kuga ati gukinyeria muthenya wa rucio uria utagakorwo aniriire gutiga wira ari thirikari-ini ndangihota kuhitahitanira giturwa o giothe gia kiuteti githurano-ini kinene kiroka. Ujuzi tofauti na vile serikali inafanya kazi, nikiwa kwa wizara ya ardhi kwa muda wa miaka karibu 3.5. Imwe cia ministry cironekana ta cigatigwo na mathenya meri gukinyeria muthenya wa rucio, na ni kuga ati President Uhuru Kenyatta aya gukorwo ni arecurania njira iria ya naihenya angihuthira kuihuria mathenya macio niguo utungata wa muingi ndugatharare. Na riu ari no mieri 6 itigarite githurano kinene gitabanio, kimera kieru gia kiuteti-ini gitanyitwo kuhinguka, amwe aria marari ngoro-ini ya thirikari gatagati riu magucenjia na gutuika ang'etheri anene ayo. Ikinya ria maabithaa a thirikari gutiga wira na gwikira matonyo ma kiuteti ni kionereria kiega ati riu thande cia kiuteti ni cianjitie gucarika. Handu-ini ha Kameme TV kuma kaunti-ini ya Nairobi, ritwa riakwa ni Kimani wa Ngũnjiri.